Twakire Biden, ladies and gentlemen. Amashimwe cyane twakire Biden Iseka. Hi, DJ Hala. Guys, igihe cyose na performance hano akenshi Mercy yakunda kuvuga ngo katwakire Biden guturuka muri Amerika. Mu byukuri yarari gucreatinga content. Ngiye mu rugo mu byukuri bahita Murambi kundaye. Rero nyiri backstage narinzi ko ngiye kwinjira kuri stage, mwese mukankomera amashyi, abakobwa bagahaguruka bakavuga ngo wow man, ndabinginze reka nsubire backstage ni hosting mu nyakire nk'umuntu uturutse Muramba pana uturutse muri Amerika. Muramo binkore. Ladies and gentlemen, allow me to welcome the one of the best comedian ariko mu Rwanda nago bamuzi. Ya performance hano henshi yatandukanye mu miganda, mu biriyo. Ladies and gentlemen, put your hands together for Biden the comedian. Nagira ngo nereke muri nyo wanije imyenda. Guys, mumeze mutese? Ewana mubibare nka hari ubwa mbere performance nk'umunyarwanda kabisa. Ndagira ngo man, nimba ari ukubera kuba mu bana bo bakire muri no minsi ndi kubareba nkabona murashimishije. Nareba bimbere ibitama n'ibitama. Abinyuma bari kugenda bayunyukamo gato. Guys, ndagira ngo VIP turirimbana karirimbo gato, mwebwe mwe mucecetseho gato mu cyiciro. Guys, VIP mumfashe mu turirimbane kano karirimbo. If you're happy and you know, clap your hand. If you're happy and you know, clap your hand. Buri kantu na buri nguni mwebwe turabigaho mwe muretse. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know. Yeah. Guys, others no mwebwe mu cyiciro twagiye. Habaye hakana kakagegera. Thank you. Thank you for your laugh. Mani, nakoze ubushakashatsi. Nsanga kakana kakagegera burya kaje gukura. Muri no minsi kahungiye Uganda. Bombo clat nadem. Thank you. Thank you so much. Guys, muri no papa n'umuntu ukunda guhanga udushya muri no minsi. Man, yatekereje agashinga gato yakora arakabura kubera ibikubura igishoro, yigira inama yo gufunguza YouTube channel na TikTok. Noneho yarayifunguye, ashaka content arayibura. None muri no minsi nawe ari kwibasira yago. No, papa n'umuntu ukunda kuzamura umuryango wose. Yabuze izina yakita YouTube channel ryazamura abantu bo muryango bose nyine bakamenyekana. YouTube channel itayifata ayita Natana Recording wase Biden. Please make sure you subscribe. Guys, noneho nyiri kuri papa mu rugo turi abantu dukunda comedy cyane ku buryo zatugiye mu maraso ahantu hose turi tuba twumva ku buryo twafashe na za infect ziba ziri mu makomedi tu. Hari gihe tuba turi kuganira wakumva umuntu avuze ikintu gisekeje ugashyiramo infect ukumva ni ibintu bimeze neza. None ejo bundi hari igihe mama yari ari gusoma Bibiliya yicaye muri saro, arasoma ahita yereka papa umurongo yari ari gusoma. Papa ahita mureba mu maso aravuga ngo Jesus is Lord. Ngo bami, don't you know we guarantee you no more. Nibyagarukiye aho
nagiye nyine muri za boro nyine zinuza naha natinze ari nka saa 8 z'ijoro. Noneho ngeze hanze y'inzu yo mu rugo narinjira mu nzu numva papa aravuze ngo hey, ndakomeza ndinjira ibyo sinabikonse nyitera nikeye kirenge mu muryango. Mama baravuze ngo muri fe don't run muri fe. Mana kivuga gutyo nsubira inyuma nyine. Cyo gihe bandaje hanze ariko nka saa 9 z'ijoro zigeze mfata amabuye njya mu idirishya. Mama arebye mu idirishya barambonye. Nanjye mba ndamubwiye ngo I don't want peace, I want problems always. Guys, mumeze muteze mani. Noneho sigaye nkunda aba content creator bo mu Rwanda badushizemo batugiyemo ku buryo twafashe ukuntu bivuga, like nshobora kwivuga nk'umuntu mugahita mumenya umuntu nivuze nkawe niriwe muvuga mu izina tu. Hello guys, mugahita mumenya babakobwa bacu. The shatakura believer, the monster, the conqueror, the money printer. Bambo Kratinade. Inspiration of the youth, ambassador of the ghetto. By the brother her. Mugahita mumenya ko ari supermanager. Noneho reka abo tubavemo twigire mu b'amafirimbi. Nshobora gukuramo ifirimbi nkayivuza. Abashumu ponyonyo. Umva saba sheri. Abashu numvishe ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ngo ngaho ngo nakaregeya. Guys, thank you so much. My name is Biden.